Tengah kaku. Assalamualaikum, selamat kembali ke In Conversation with Din Syam, podcast yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Korporat Universiti Teknologi Malaysia. Ini ialah episod kedua kita bersiaran secara langsung di studio kita di bangunan Chancellery Sultan Ibrahim. Kali ini kita ada tetamu yang tentunya istimewa, Profesor Madya Dr. Syafiqah Saidin dari IJN UTM Cardiovascular Engineering Center. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada warga UTM dan juga kepada semualah yang ada dekat sini. Dah terror, ni dah terror. Tadi masing-masing macam nervous kan? Cuak ni sebenarnya. It's okay, hari ni kita santai tapi kita bincanglah sedikit tentang IJN UTM Cardiovascular Engineering Center ni kan. Tapi sebelum tu, I was told by my staff ni yang Dr. Syafiqah, I address Dr. Syafiqah je lah kan? Boleh. Pemain chess UTM. Ya, betul. Saya tak faham sangat chess ni, tapi saya tahu yang Grandmaster apa semua tu dia ada ranking tu. So boleh explain apa ranking tu, FIDE punya ranking tu? Okey, FIDE punya ranking tu kalau kita join game FIDE lah, dan kalau kita dia ada specific requirements tau, kena menang beberapa game baru boleh dapat FIDE rated. Jadi you have to join that game, sama ada national ataupun international, yang diorganiskan oleh organizer tertentu yang memang dia akan mention ada FIDE rated. Ada consent, ada apa, bukan consent dia panggil apa? Sebab FIDE rated ni dia kena register international. Ya. Baru you akan dapat FIDE rated. Sanction, kena masuk tournament ataupun competition yang sanctioned by FIDE. Yes, betul. Tapi I assume itu akan ambil masa, you akan spend banyak masa. So you ada masa ke untuk masuk competition yang ada sanction ni? Kalau macam saya kurang sikit join lah ke arah competition yang FIDE. But somehow for the university, for the negeri, I join as a player. Okay, wakil universiti lah. Wakil universiti lah sebenarnya. Dan bekas. Berapa lama dah? Berapa lama dah wakil universiti? Saya join dari 2014. Waktu tu lama. Saya join waktu tu saya tengah pregnant. Coach saya lah Dr. Nasrul, Associate Professor Dr. Nasrul. Dia yang nampak macam capability saya untuk main chess. Lepas tu dia ajak join. Dia kata, why don't you join kita punya macam selection antara player. Ini untuk fakulti dululah. Kemudian saya pun join, and then I know how to play, I know how to move. Oh, sebelum tu tak pernah main chess? Saya tak pernah main chess. Sekolah ke apa? Tak, saya bukan wakil sekolah rendah pun tak, sekolah menengah pun tak. Belajar betul-betul main chess masa dekat UTM? I know how to move, tapi saya tak play in the tournament. Tahulah movement, tapi masa tu strategi semua tahu lah. Tak tahu, memang tak tahu apa-apa. I start from zero. Oh, power. Okay. So Coach Nasrul yang ajar kita, ada satu tim perempuan lah yang dia memang bagi strategi on how to move, macam mana you nak attack, the opening, middle game, end game. Diajar satu-satu. Kalau nak cakap kepada let's say students ataupun budak sekolah, kenapa chess penting? Okay, kalau saya lah, what I understand about chess, bila kita main chess ni, kita boleh nampak karakter seseorang. Sama ada seseorang tu jenis yang gopoh-gopoh ke, action very fast, ataupun seseorang tu jenis yang tenang, berfikir, dia ada strategi kehidupan. Ada tau. Reflect kehidupan. Dia boleh nampak tau. Tapi kan dia ada timer tu. Ada timer. So dia ada beberapa jenis kategori lah. One of them is the blitz. Kalau blitz tu main 5 minit sahaja. So within 5 minutes you have to win. Kalau tak, you gagal. So macam mana nak tahu siapa menang, siapa kalah kalau 5 minit tak ada apa-apa? Ada jam dia dekat situ. So every single player, bila dia move, dia kena tekan jam. Jadi kalau dia tekan jam cepat, kuranglah masa yang dia ambil untuk move tu. Jadi siapa yang habis paling lambat, dia kalah. Macam tu. So your category is? I play for both blitz and rapids. Kalau rapid kadang-kadang 20 minit. Paling lama saya pernah main 1.5 jam. So yang blitz tu 5 minit tu per play? Per play, betul. So kalau 1.5 jam kan, seorang player 1.5 jam. Ada masa 1.5 jam untuk fikir? Ya. So kalau 2 player, game tu 3 jam. Tapi yang yang 1.5 jam tu apa nama dia tadi? Rapid. Tapi namanya rapid. Namanya memang rapid. Ya. Tapi maksudnya, itu betul-betul menguji kesabaran lah. Ya. Ada satu lagi kategori bullet. Betul-betul main game lah. Kalau bullet 1 minit. 1 minit you kena jalan. Dalam masa 1 minit tu you kena jalan. So, which is your preference? I prefer to go for rapid lah. Sebab you fikir strategi lama sikit, you nak susun atur kan daripada mula opening game tu, you nak attack pergi ke sebelah mana, kanan ke kiri ke, nak attack pakai apa. That one is more preferable lah.
Tapi di UTM, Cik Din pernah main chess tak? alah, I main chess Alamak. dengan komputer dengan my son pun kalah. Macam I Boleh tak main sabar. dengan saya nanti. Oh, tak bahaya ni. Boleh orang kata membuka aib-aib kan. Oh, tak sabar ni kan. Ya, Ni boleh karakter dia nampak tau sebenarnya. karakter orang tu sebenarnya. I pun baru tahu from your information ni tadi. Dan kita boleh nampak karakter orang tu jenis yang berpusing-pusing ataupun tak. Berpusing-pusing maksudnya? Maksudnya Tak tetap hati. bukan tak tetap hati, maksudnya dia pandai cengelat lah. Okay. Asalnya jalannya move ke kanan, tapi sebenarnya dia ada agenda lain di belakang. Oh, dia ada decoy, ada dummy move dan sebagainya. Trick kan tu semuanya. Wow. Betul. That one is a strategy. Yang siapa tu? Kalau nak cakap sama Magnussen. Siapa yang sekarang top sekali tu? Yang dikalah dengan India tu ni. Not really sure lah yang tu, saya tak I ikut tengok dia ada punya. di video. So dia kalah tu dia macam kan kadang kita tahu dah kalah, so kita give the game away kan. So yang pemenang tu pun from India tu, lupa nama Anand ke apa. So dia nak contain dia punya joy tu, dibangun di jalan mandi macam dia macam berdebar-debar macam dia dah menang kan, orang macam orang dah celebrate, so dia macam mandi dia nak contain, mungkin agaknya he train himself to be like that kan. Jangan tunjuk emotion. Betul. So dia terbawa sampai dah habis game tu, orang dah salam, orang tu dah concede loss pun dah salam sama dia, dibangun dia jalan mandi kan. Dia nak energy tu masih going agaknya kan. Ya, betul. Tapi interestingly, chess pun ada tim perempuan, tim lelaki. Ada. Kenapa? Certain game dia campur lelaki dengan perempuan, tapi most of the game ada tim lelaki dan tim perempuan. Sebab capability-nya, bukanlah saya kata perempuan ni tidak capable tapi marahkan kita punya. tahu tak, bukan marah. Profesor Geng-geng wanita saya yang akan marah ni, UTM. confirm. Bukanlah saya kata perempuan tidak bercapability, tapi karakter berbeza antara lelaki dan perempuan. Okay. Kalau perempuan ni dia kurang sabar, kurang fikir jauh. Kalau contohnya lelaki mungkin fikir 20 steps ahead. Okay. Lepas dia ni jalan ini, opponent akan jalan apa kemungkinan. One option, two option, three option. Lepas tu every single option tu pun you kena fikir banyak lagi cabang-cabang perjalanan. Possibilities tu. Ya, kalau perempuan not very things far ahead sampai 20 steps. Jadi disebabkan capability tu, whenever kalau kita lawanlah lelaki dengan perempuan kan, lelaki akan lebih ahead. Wow. Tapi selalunya macam ini tu. pandangan peribadi lah kan. Pandangan Tapi peribadi ada je based- tau perempuan yang boleh beat lelaki. based on Dr. Syafiqah punya experience tadi kita takut nanti ada yang kata oh this is wrong nanti, lepas ni banyak lah komen-komen dekat FB ni yang oh this is not correct, this is never been proven by scientific method whatever not. Tapi based on your experience and the way you understand chess, itulah sebabnya. Ya, itu adalah common scenario lah. Ya, Tapi macam saya cakap, ada je perempuan-perempuan punya player yang boleh beat lelaki. Tak ada masalah Your pun. own experience, macam mana you relate chess punya knowledge, chess punya experience ni dengan you sebagai pengarah dekat IJN UTM Cardiovascular Engineering Center? Kesabaran. Sebab bila saya jadi pengarah, you are dealing with a lot of people, daripada yang high management sampai ke low management. Yeah. Jadi every single committee tu ada senario yang berbeza. Okay. So you kena pandai tailor which strategy you want to use. Sama macam main chess lah, kita ada banyak strategi. Bila opponent jalan, you kena pilih. You nak pilih strategi yang mana untuk counter back that opponent. Sebab different opponent, different move. I see. Explain a little bit on IJN UTM Cardiovascular Engineering Center ni. In a nutshell, apa dia buat? Okay. IJN UTM Cardiovascular Engineering Center, ataupun nama Melayu dia lah Pusat Kejuruteraan Kardiovaskular IJN UTM, adalah satu center di UTM yang mempunyai collaborations dengan IJN, iaitu Institut Jantung Negara. Jadi kita from 2013 dah ada collaborations bersama IJN, dah 11 tahun. So we are developing on research on the products. Kita try lah to counter and to issue the problems happen by the clinicians. Clinicians bagi tahu dekat kita offer technologies kita, expert kita on how to solve that issue. Okay. Dan bila kita dah in match lah research expertise dan juga problem solve tadi, we are going for research, kita go for proof of concept, try to go for commercializations. Sebab IJN tu dia ialah working hospital, memang one of the most prominent maybe dekat region ni. Betul. Nama dia sangat besar tau. Sangat besar kan. Dan macam mana dia punya cycle tu antara dapat okay IJN kata Dr. Syafiqah we need this. So antara we need this dan you come up dengan solution or working product tu, berapa panjang cycle tu?
Cycle tu memang tak habis-habis. Walaupun kita dah 11 tahun, ada je ongoing research yang still update. Jadi kalau ikut strategi lah, kita normally we go for two. The first one, clinicians will let us know the problems, scenario dekat patients, clinical area, sector. And then I gather that informations, I let my fellows know, UTM researchers know. They try to think on the ideas, technology that they can provide. Kita akan bawa beberapa option tersebut pergi kepada clinicians. Both of them agree, go on research. So basically how you work is that all the need of IGN ataupun orang kata punca research of the development of apa material ke apa invention ke memang datang pada IGN mulanya. Tak semestinya juga. Dia ada satu lagi jalan lain, iaitu whatever ideas coming from the researcher. Contohnya macam yang the latest is Dr. Faizwan lah from Faculty Science. He has the idea. We set the meeting with IGN clinicians yang berkaitan, and then he pitch. We see what happen after. Okay. Tapi kebanyakannya kita memang address IGN solution problems coming from the IGN. Sebab kita tak nak kalau dua dunia yang berbeza, iaitu IGN is the clinical sector, UTM is the academic. Kalau IGN clinicians, they are more towards the solutions, the practical. Yes. They don't care kalau benda tu simple macam mana pun, yang penting problem diorang solve. Tapi kalau UTM academics, we are going for novelty. We are going for like a bit complexity. So sometimes kita punya researcher ni, when they really urge to go for novelty, tak practical. Itulah criticism kepada universiti kadang-kadang daripada industri. Kita faham industri punya needs, tetapi industri, bila kita pasal industri, time is a factor. Mesti nak benda tu develop cepat, tapi kita nak digest macam chess dulu. Betul, kena digest. Kita nak digest dulu benda ni, move ni betul ke tidak, novelty tu tadi kan. How you deal with this? Macam mana, adakah middle ground dia? Middle ground, normally kita akan matchkan sahaja. Jadi kalau contoh macam saya kata tadi, IGN clinicians come out with the problems, kita ada few strategies, kita present balik yang mana yang akan match. Dan sama juga terbaliknya, kalau UTM researcher ada ideas, we present. Kalau IGN clinicians feel that one is bad, and then they will just like notify us. Macam contoh ada satu project tentang wound healing, and then these clinicians mention, kenapa you nak monitor wound healing? Wound memang akan heal. The one that you want to monitor is the infection. Oh, I understand. Kalau ada infection, then the healing will be like obstacle dekat situ kan. Jadi kita monitor infection instead of the wound healing. Jadi whenever we get the ideas, researcher dekat sini kena open minded lah. Jangan rasa macam terbow down dekat situ, because we want to cater the real solutions. Kita sekarang ni whatever research we want to produce on medical device exactly for the society. So kalau kita kebabum dekat sini, society tak dapat advantage dan impact, benefit, tak ada guna. Your own expertise lah, one of them is biomaterial. Betul. So dia ada synthetic, dia ada natural. You lebih kepada natural? Both of them. Saya lebih kepada sintetik lah. Kenapa tu? Interesting ni. Sintetik ni senang, boleh beli je dekat company. Tak adalah senang, but somehow medical device products on the development is very long way. So, boleh explain a little bit synthetic, biomaterial dengan natural ni. Apa agaknya produk-produk yang kena mengena dengan cardiovascular punya situation untuk kita punya audience ni? Faham? Okay, kalau natural dia lebih kepada whatever resources we take from the plant ataupun animal, dan dia ada proses lain yang lagi complicated dekat situ, sebab you kena extract, you kena grind lah, you kena extract, so complicated dekat situ. Okay, synthetic is coming from the lab. Okay, from the lab kita boleh purchase terus, dan saya fokus kepada fabrication method. Macam mana nak buat nanofiber, macam mana nak buat vascular patch using the nanofiber, and that one kita incorporate lah drugs ataupun biomolecules yang terlibat. Sorry we go for application. To cut off you there. So I tak boleh keluarkan dari pemikiran yang of course anything natural when it goes into your body is going to be better ke tidak semestinya? Yes, but you letak benda asing dalam body, contohnya stent lah, for example, synthetic biomaterial stent tu sendiri, kebanyakannya sintetik lah. Betul. Kalau ada better organic
ataupun natural, would it be better, or sebenarnya dia tak ada significance pun? Dia ada pro and cons. Kalau natural, yes, it is natural, it is more better because it's coming from the biological resources. Tapi dia ada dia punya limitations. Contohnya tak berapa kuat, the mechanical strength is not good. Maybe the elasticity, you tarik sikit dah koyak. In terms of the biocompatibility pun sama. Dia cepat degrade. Maksudnya contoh kalau saya buat I'm going for the development of the vascular patch. Vascular patch ni contohnya macam dia nak patch apa? blood vessel. Oh, yang bocor. Okay, contohnya dia ada banyak treatment tau dekat untuk cardiovascular disease. Example, if let's say that blood vessels ada defective tissue ataupun ada clot, one of the treatment doktor akan potong bahagian tu. Dekat blood vessel yang kecil tu. Bila dia potong, they need a patch to cover. So this is the what I'm developing for. Vascular patch that we call. Jadi vascular patch yang saya develop ni is biocompatible, which is not toxic, degradable. Jadi sintetik tadi pun bukanlah semuanya permanent dalam badan tau. Ada yang degrade. Jadi kita guna sintetik yang degrade. So by time example like 3 years, 4 years, everything will be degraded. Your tissue akan ingrow covering the area of the MT. I see. Sebab conventional wisdom kalau benda tu kan nak degrade. So natural material akan lebih senang degrade. Yes. Sepatutnya lah kalau pemikiran konvensional ni sebenarnya tidak juga kan. Dia akan lebih cepat degrade kalau natural. Contohnya macam standard mungkin 1 minggu atau 1 bulan. So kalau 1 minggu 1 bulan tu tisu tak sempat tumbuh pun. So that's the reason kita guna sintetik. Tapi saya pun combination sintetik dengan natural. Example, I'm using chitosan and elastin coming from the body juga. Cumanya the main matrix tu adalah sintetik. Understand. This is so interesting. Itulah so ceritanya. bila cakap pasal benda ni sintetik semua, so I was thinking satu benda lagi. So idea macam banyak nak sangat. Tak try saya punya. Saya boleh bagi free. Naklah. Takut proven tau in animal, in rats lah. Kalau I try, maksudnya I ada masalah cardiovascular lah. Tak nak lah ke arah itu kan. Macam, baik. Kan? Kita doakan yang baik-baik. Amin. Hari Jumaat ni. Amin. Kalau let's say benda ni adakah dia tailor-made? Maksudnya one patient to another, different patches, orang ni lebih bagus sintetik, orang ni lebih bagus natural biomaterial begitu. Ada ataupun tidak benda tu? Atau manusia ni sama, orang putih, orang Melayu ke sama je? Dia tak payah nak tailor-made sangat, tak payah nak bespoke material sangat. Boleh. Tailor-made tu memang sangat bagus lah sebab sekarang ni kita lebih kepada precision medicine. Precision medicine tu maksudnya kita tengok history patient. Dia ada penyakit apa sebelum ni, ada diabetes ke tidak, smoking ke tidak. And those disease will require different properties ataupun different sifat-sifat implant ataupun scaffold tu sendiri. Dan juga populations dari segi size lah. Contohnya kalau in terms of tulang, saiz tulang Asian populations lagi kecil daripada density Caucasian. Apa dia? Saiz dia sendiri. Saiz. Saiz dia sendiri. Maksudnya orang perempuan dengan orang lelaki pun lain lah. Ada sedikit perbezaan. Sama juga dengan blood vessel. Macam blood vessel sekarang ni, we are using for the vascular patch lah. We are using nanofibers, which is electrospinning technique. So this nanofibers is really nano that you can develop a small diameter blood vessel. Berapa kalau nak cakap pada orang non-technical ni, how small is this nano diameter tu? 10 to 15 nanometer of the nanofiber. Tapi bila kita develop blood vessel menggunakan electrospinning, we can go the minimum 5 mm diameter. 5 mm tu besar ni je. So maksudnya, your research and what you are doing at this center sangatlah significant dan critical. Sepatutnya. Correct me if I'm wrong. Sebab kita tak boleh just import. For example, kereta. Saya pakai kereta Continental kat sini, for example, Volvo ke Mercedes ke, apa-apa saya boleh just import the parts. Cik Din pakai kereta apa? Saya pakai Myvi King of the road. Kan? Okay. Ada Myvi King tu? Tak, kan orang kata Myvi tu King kan, King of the road kan. Kan banjir-banjir tu pun dia boleh lalu kan. Ya, sangat laju. Potong kereta saya. Sangat reliable. Kereta Jepun, nak tahu lah kereta Jepun. Sebab tu Jepun Toyota, for example, Myvi tu Toyota sebenarnya. Marah pula nanti Produa kata Myvi tu Toyota. Toyota Passo kan, dia punya chassis and everything kan. Tapi maksud dia, that's why Toyota is very successful. Sebab platform dia tu,
wherever you are in the world, dia boleh export the same platform and you boleh guna effectively in your own country. Untuk produk-produk macam ni tak boleh lah. Perempuan dengan lelaki pun berbeza, Asian dengan European pun berbeza. Boleh, tapi surgeon kena buat tailor-made sendiri. Contohnya kalau implant tu besar, dia kena kecilkan. Kalau patch tu besar, dia kena potong. Dia kena sendirilah maksudnya. Yang okay, tu dari segi size, dari segi material dia tadi. Kan dia sebenarnya, that's why I'm claiming that IJN UTM Center ni, Cardiovascular Engineering Center ni sangat kritikal dan sangat penting sebab dia buat benda yang spesifik ataupun tailor-made untuk kita punya patient, orang di sini. Betul. Walaupun kita boleh beli benda-benda tu, lab boleh beli dan dia boleh adjust, tapi still lah adjustments need to be made. Bukan yang macam kalau you pakai Mercedes ke apa ke, dia key in number parts tu datanglah daripada Germany, boleh pakai masuk je terus. Okay. Kan? Betul tak ke tidak? Okay, macam ni saya ceritakan senario tentang vascular patch. Kalau di IJN, commercialized vascular patch yang digunakan, dia tak degrade. Dia kekal dalam badan selama-lamanya. Kalau Encik Din hidup 10 tahun, itulah selamanya 10 tahun lah. Dan bila dia tak degrade tu, dia akan mengeras. Bila in the long term implantations, dia akan mengeras. Dia akan affect vessel tu lah. Yes, dia akan ada mungkin blockage semula ataupun bila mengeras tu calcification. So this is the problems that happens in all along from faced by the IJN clinicians, and they mentions to me about this limitation. Dan paling kritikal masa tahun 2019-2018 macam tu, since we have shortage supplement of the Gore-Tex. One of the brand model is the Gore-Tex. Gore-Tex stop supplement ke Malaysia sewaktu itu. Jadi dia hanya prioritaskan beberapa kontinen negara sahaja. Kenapa? Sebab supply and demand thing lah. Yes. Jadi waktu tu IJN having difficulties lah sebab patients ramai ni. Tapi produk tak cukup, tak dapat supply. So they come up with why don't we go for the local manufacturing products. Tapi to develop these medical products will take a long time. At least we have the first step. Jadi whenever they come to me and mention about these limitations, kita bagilah beberapa solutions. Kan kita guna electrospinning, kita buat nanofibers, even budak-budak kecil macam pediatrics pun boleh pakai, because they have some problems in infants kepada budak-budak di mana the Gore-Tex is having a big lumen. Dia bukan kecil. Jadi bila benda besar nak apply dekat tubuh badan kecil kan, tak boleh. So that's why we tailor-made with the combination of some biological functions untuk mengelakkan keras, degrade, mengelakkan trombosis. So at the end we are aim for the long term implantation. So sepanjang experience Dr. Syafiqah dekat center ni, ada tak yang kata eureka moment yang aha moment yang wow, a new invention yang betul-betul outstanding? Dan on that note juga, apa hurdles yang paling besar sekali? Okay, hurdles yang paling besar, whenever you deal with medical device, life cycle dia sangat panjang tau. Okay, kalau standard punya research, we prove the concept. Kita ada testing, analysis, and then we can go for commercialization. Proof of concept ni singkat tak? Selalunya paling kurang pun 3 tahun. Proof of concept tu you ada idea, lepas tu you start lah identify dia punya properties. Buat clinical test lah. Buat test lah, mechanical test, chemical test, degradation test and so on. Itu baru fasa yang pertama. Kemudian you ada fasa kedua. You kena test whatever medical device, you kena test dengan sel. Sama ada in vitro dan juga in vivo. In vivo tu dalam binatang lah. Nanti tak faham pula orang in vitro. Okay, sorry. Okay, kalau in vitro tu maksudnya sel di dalam lab. Kita test dalam lab saja. Kalau in vivo kita implant dalam binatang. You pilihlah you nak binatang apa. Tikus ke. Yang paling hampir pada manusia? Yang paling murah, kita cakap paling murah. Yang paling murah adalah tikus. Dan if you want to go higher sikit, arnab. Then you go for kambing, monkey. So it depends lah. Macam saya vascular patch, sepatutnya kita tak boleh pakai tikus. Sebab blood vessel tu kecil sangat. Nanti bila doktor nak implant, susah. But somehow we already done these implantations lah dekat UKM. Kita implant dalam tikus. Dan Dr. Siva Kumar daripada IJN help us to suture and everything lah. Okay, itu baru fasa kedua. Dan fasa kedua ni pun dia akan consume sangat banyak duit, sangat banyak masa. Contohnya kalau untuk cell test tadi yang dalam lab tu, paling kurang pun you require 5,000, but it can goes up to 30,000.
Kalau dalam binatang paling kurang pun you perlukan 250,000. Dan you perlu apply lah etika-etika yang akan consume lama. Benda ni lama. You lepas fasa kedua, ada dua fasa yang selepasnya itu, iaitu clinical setting dan juga certification. Ada tak orang yang monitor bila kita buat in vivo ni? Ada, kena ada veterina. Dia ada satu veterina satulah. And maksudnya, another one is the research ethics committee. Itu saya nak cakap. Research ethics committee. Ya, betul. Dia akan monitor. Dia akan first closely monitoring. It depends on that committee. Ada yang very close monitoring, ada yang macam dia percaya. Mungkin kalau benda yang tak novelty sangat, mungkin dia ni normal procedure, mungkin dia lebih relax ke macam tu. Ya, betul. Kalau prosedur tu, sebab research ethics committee ni dia melihat kepada semua, kepada society, environment dan juga kepada binatang tersebutlah. Kemaslahatannya orang kata macam tu. Kepada binatang tu kan. Ya, dia bukan tengok kita punya produk ni bagus ke tidak tahu. Dia tengok sejauh mana kita akan harm the patients ataupun harm the animal. Matilah kan. Kena mati. Test subjek tu. Kena mati. So whatever we test, tak kisahlah haiwan tu hidup ke, mati ke, at the end you have to matikan. Kenapa, kalau ada reason for that? Contohnya lah, kita tak tahu material siapa yang dah dimasukkan dalam badan human. Mungkin ada mutagenicity. Jadi kita tak nak haiwan tu dia bawa pula ke haiwan yang lain. Breed pula, beranak pula. Jadi mutant nanti. Ya, betul. Lepas tu dia lah Planet of the Apes. Tak boleh macam tu. Betul. Saya tak ambil lagi ni. Tadi certification tadi tu. Okay, fasa certification. Kalau you nak jual, certifications pun ada banyak yang kena comply. Contohnya macam saya, vascular patch kelas 3 tau. Kelas 3 medical product yang contohnya untuk biological je, saya kena hantar saya punya patch tu ke lab yang certified untuk keluarkan certification. Bayar lagi tu? Bayar lagi tu. Lebih kurang 10 untuk biological saja. Itu belum QMS lagi. 10 test? Baru biological. Belum QMS lagi, belum mechanical lagi, belum yang lain-lain lagi. Jadi fasa tu sangat panjang. Lepas tu barulah you boleh pergi pre-com dengan company. Jadi if you don't have any like solid plan untuk you punya research in medical device, 30 tahun pun belum tentu boleh jual. I presume commercialization ni company-company yang established je lah yang boleh. Sepatutnya lah. Unless you want to go for spin-off company. Tapi spin-off company ni normally lah kalau hospital macam IJN. Dia tak berani? Tak. Dia nak company yang solid. So ni ada sedikit, maybe it's a little bit sensitive, kalau you tak nak jawab pun okay. Tak nak jawab. So at the end of the day, commercially, I'm talking about commercially, big pharmaceuticals yang menang lah. Supposed to be lah. Sebab whatever that you are inventing, at the end of the day, to gain the industry punya acceptance, you kena go with this big pharmaceutical company untuk jual lebih besar lagi. Itu standard lah. Tapi sekarang ni macam kerajaan pun dah support dengan spin-off company, local company kan. So we have a look lah how far this strategy can like move kita punya local company. Kita pun dah menghampiri ke hujung rancangan ni. Alah, saya nak lagi. Sekejap sangat. Tadi mula nervous lah. Tak cukup masa kan. To end this discussion, saya sangat enjoy this discussion. Banyak benda saya belajar hari ini. What is the future pada pandangan Dr. Syafiqah dalam bidang ini? Okay. Future for cardiovascular engineering ni lah. Alright. Okay, research mostly kalau dekat Malaysia are concentrated towards, untuk medical are concentrated towards skins dengan bone. Cardiovascular ni sangat jarang dan sangat kurang researcher yang involved inside cardiovascular research. Jadi pada sebenarnya the first and two killers in Malaysia is the cardiovascular disease. Tapi disebabkan dia punya yang satu lagi apa? Kadang-kadang pneumonia, kadang-kadang cancer. It depends lah. Tapi cardiovascular is always there. Always there. First two, first second. Antara dua itulah selalunya. Jadi sebenarnya the prospect is very high in cardiovascular research if some of the researchers want to involve in lah. Just you need to know exactly what is the problems and limitations yang you nak address. Teknologi apa yang you nak bawa. And for my center, what we want is, sebab kita dah collaborate 11 tahun kan, jadi kita dah go for a lot of publications, semua novelty. Sekarang ni kita betul-betul nak ke arah pre-commercialization dan juga commercialization. So sebab tu saya start tahun ni, kita cuba beberapa strategi untuk forward kita punya innovations, product, paling kurang pun ke arah pre-commercialization. Supaya in 5 years, in 10 years,
ada produk daripada center kita commercialize digunakan di IJN. Itu vision saya. Tapi sebenarnya mungkin ada orang takut salah faham bila kita cakap pasal commercialization. It's not monetary reward itu. Sebenarnya bila kita cakap pasal commercialization, the distribution of the products tu sendiri kepada society. Pada society kan. Dia satu macam satisfaction bila you ada research dan research tu digunakan kepada society, kepada orang yang memerlukan. Itu satisfaction kepada researcher sendirilah sebenarnya. Sumbangan dan sebagainya. Betul. Okay. So saya rasa itulah nota terakhir pada hari ini. Saya rasa lepas ni in conversation with Dr. Syafiqah, kita tukar host. Boleh? Kenapa? Kita tukar next year ni, new season. Macam kita tukar role. Saya interview Encik Din. You jadi host, kita panggil guest lain, you jadi host in conversation with Dr. Syafiqah untuk next year, season 2026. Boleh kan? Boleh. Okay, ni audition kan? Okay. On that note, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Syafiqah. I know you are a very busy person. Meluangkan masa setengah jam dengan kita di sini untuk share apa yang IJN UTM Cardiovascular Engineering Center ni buat dan share ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita pada pagi Jumaat ni. Terima kasih Encik Din, terima kasih Unit Corporate kerana invite saya ke sini. Terima kasih kembali. Okay, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.